Wale watu wako umetuma hapa kuja kufanya kampeni ya UMCA wanaendesha Eurocopter, zimefika 7 nasikia. Helikopter moja kukomboa kwa siku ni shilingi 1,100,000. Times 7, that is 7 million. Times 30 days, that's 210 million. Aye, wamindo ga kibono William. Ngeka gokora. Tumeelewana? Si ati tunakuchukia Mheshimiwa Rais, hatukuchukii. Ni vile tu hii kazi uliyopewa kama rais, the job is too heavy for you. You are not able to manage this job. And what we are saying, we have a candidate. And our candidate is none other friend Okengo. Gosebo na andi ningwereta komenta kende. Tingaba nonkole reiga. Nyamira. Omo yako minto Onyonka gagachire Nyamira. Ocha koba evereri koba tevinga tiga to evererie gosinya Nyamira ne nyore sega yaye. Baka evereria bakabwaterana mugakongeri no arenge bagacha kogera Nyamira gacha kobaki e county. Na intubono toko basava ne kore nyororo twekire stage na intubono ntubwato mumura tokuira na intwe achigokora kinyangi achikole no mugusi achikobwato mugusi tosuke go chimotwe taringa kerowe ki abande baito ntwagete ya lakini mumuroyo na isaine mumuroyo na isaine magara mumuro taisaini mumuro na isaine rolebi inte korete kararenge education rolebi inte korete kararenge interior rolebi inte korete kararenge ICT none karengu taranere tato ogende Meru ogende Embu ogende Mombasa iwoko iwatenga kama ni huyo tunaona story yake iko sawa na unaona siku hizi yeye atusitusi watu na unaona njelirinta gete Fredi arama bantu abana nji batenga ya tarama bantu motebi agende ngora toba ngora mumura uno bwate teigo